Nandam na mo phong hi kul langa thawni kul leni khat phong pang thar ngai ti ding in kanin som than ha mang thabor kasi CDF KKG ni anhum hak ni manto khwa SSPC ni anhum hak kho than ni piral ka palli annun na aliam sagai ram than kali pengthlang lei kali gango lampi chung I a ummi chimram chawza chungtal CDF KKG ni anhum hak mi manto khwa chu SSPC ral kap ni thazang tam ngai in anlu no cha a October ni hlei kwa zinga khan SSPC ral kap ni anla khu than kong ral mai thonglak nak shampi ni anchim kali khopi lei a SSPC ral kap le chanta khwa in ankut rang pyu so thi phon thazang tam ngai ni manto khwa anlu no I anka chupin a hantawadi pyu so thi khwa in SSPC ral kap ni helicopter in thazang an chapi chunglei ka do nak song an to chi cha a manto khwa chu SSPC ral kap ni an la kho than hi asi kap ni kar ka do na ka chun SSPC ral kap in thi mi le hliam ma tor mi an tam ngai I mi pi ral kap lei in ral kap pali ni ramle mi phuncha a annun mak an pek ve chun mi pi ral kap lei in minung pashaling ni hliam han tor tia ral mai thonglak nak shampi ni chun anchim alwan chia February ni hlai ni thok in kali gango kar I aummi SSPC ral kap le an putang pyu so thi pitu sit pol sakhan la ka daw nak chu CDF KKG Major Operation T in CNE Shrenak in Chiram Chawza ral kap tangti phunha ni an kalpi I kabani sakhan tangtaya khothar kholun mandole chanta khwati in SSPC ral kap sakhan panga naklom lo an la kho pin a shemnam tam ngai song an raklak chi kho chunhu a SSPC ral kap in kutang pyu so thi le pitu sipol ni September ni kul jing a chenta khwa le October ni hlei kwa jing a manto khwati in sakhan pan ni an la kho than tia thai si SSPC ni alwan chia ni tlom pal chunga khan kali khopi a vanlong in ral kap thazang atulatu in an chap I kali khampat tamu lampi le kali gango lampi thuan lak than ding a ka do na an kalpi cho ma alwan chia ni tlompal chungjong a PDF tangthi phunha ni anhum hak mi yaza chu khopi chu SSPC ral kap ni an la kho than tia ral mai thonglak nak shampi ni chun anchim SSPC ral kap ni atu bantuk in ral laman sial ruang a kali khampat tamu lampi chung I a ummi to chungmi na chu ahim nak hungkol in ral shel na tia thai si CNE ral ka pakhat chu ral mai hun pakhat a damlo nak in anun nak aliam chingram matupi peng leising khwami chu National Army CNE ral ka pakhat chu ramle mi phuncha a rena tuan liao October ni kul zinga khan damlo nak in anun nak aliam kong anun nak aliam mi CNE ral kap chungkhar he nei niam in aumi ni anchim nun nak liam mi CNE ral kap hi salai kuilau si I zotong hmaram burkei paruk I ral kap rian atuan leo a damlo nak in anun nak aliam ka daw nak a anun nak liam mi aselau aruak chu CNA headquarter a ankalpi tia anun nak aliam mi CNA ral kap salai kuilau achung khar he nei niam in aummi ni anchim salai kuilau chu CDF matupi battalion pathum a ral kap arak tuan balmi asi I chunhu a chu National Army CNA ral kap a athial mi asi tia kanthai chin mian tam ngai nak lapa chong khwa SSPC ni an lu no I nak in pol an khang sagai rom than kali peng I a mi chin mi an tam ngai nak lapan chong khwa chu October ni kul jing a SSPC ral ka thazang tam ngai ni an lu no I nak in zemazet an khang kong kali peng thonglak nak shampi ni an chim
SSPC ral kap ni lapa chong khua an lu no cha a gol chung mi na chu a him nak mun gol in an zam na chu pin a SSPC ral kap ni lapa chong khua I a mi nak in zai mazet an khang ti in kan thai I in zai zet an khang ti mi kong tu chu diklir in chim ok athari lau gol chung mi na chu hun kip a I ten thek in an zam na I tlai mi na an le lo kong a fiang ri lo tia kali peng thong lak nak shampi ni chun an chim SSPC ni alwan chia ni tlompal chunga khan kali khopi a van long in ral kap tha zang atu le tu in an chap I kali khampat tamu lampi le kali gango lampi thluan lak chanding a ka dau nak an kal pi cho ma tia thai si October nil hai seri zonga khan kali PDF tangti punhani an hum hak mi ya za cho khopi an lu no I company kar ka dau nak achua no a SSPC ral kapni an la kho than chu no a pindo u lapan chang ta han lampi zo in ralamansial I kali khopi in mengsha shong a hlat nak mun I a mi lapan chong khua an lu no hi a si tia kali peng thong lak nak shampi ni an chimmi in thai si India Myanmar ramri a apwa khomi theory tamngai an tlai India Myanmar ramri Mizoram ramkul champhai pengkom vaphai khua a October nil heria ta khan Assam rifle ni pwa khomi theory pol tamngai an tlai kong Mizoram thongjap nak ni an lang ter Assam rifle ni India Myanmar ramri lai a phuning lo in apwa khomi theory pol an phur kong ahlan kan in thongan thei ruang a October nil hei seri ni thok in chaklat nak in to I October nil hei real zinglei a khan gelatin bom thluan thonga zariat cortex fuse thongsha zanga meter asami le bompu nak a manmi detonator thongruk antlai tia thai si Assam rifle ni apwa khomi theory pol he antlai mi na Larin sanga le vanlaliana chu phungning te in dan patnak pirding a dungtlang palik sakhan a an apna tia thai si Donald Trump ni Myanmar ramkong bepi deu in aboi pi na ha Japan Myanmar rammi ni nolna to lai US President Donald Trump chu October thla zardong leia hin Japan ram a tlong ding in timlam nak angai I Japan a tlong chung a Donald Trump ni Myanmar ramkong bepi deu in aboi pi na ha Japan ram I a mi Myanmar ram mi na ni fulfill nak le nol nak to ani tim kong NUG chawza sport team Japan in tongwai tu ni October ni kul a anchim US President Donald Trump chu Japan ram atlon lewa hin sakwat pek ding song timlam na kan ngai Myanmar ram ro nak pe tu Aung San Suu Kyi President Women le ram khyo thongtla velte an luat kho nak ding cha a si se SSPC ni Myanmar ram tol chungmi na chung a pal sang bantuk in an chol chak na kong si se thanon nak atwa mi velte ngol tar ding le America ni Myanmar ram kong hi bepi deu in aboi pi nak lai fulfill nak le nol na kan po lai chun minung chok jor nak online a milhan in tangka kol nak le rithai si chok jor nak ni hin ram in pa na anu son na ruang a US President Donald Trump trinak in ang kantorel pinak lai song kan nol lai chun taluk le Russia ni SSPC chu shem nam le ral thom pol abom mi na hi angul nak lai song nol nak to kan ni team I akan bom chan nak lai song kan ni ro chan phone tia NUG chawza sport team Japan in tongwangwei tu ni chun an chim chu cha a Japan ram I a mi Myanmar ram velte ni Aralai mi October Gulasari Akin Sumito Mo Fudosan Turano Mo Tower a Zanlai Swimia Lam Pathum na Chiao in Zanlai Swimia Lam Padi la Chiao Tiang America ni Myanmar ram kong hi bepi deu in aboi pi nak lai Porfial nak le nul nak tua in chol chang ding asita a Japan ram I a mi Myanmar ram velte ital di ding in NUG chawza sport team Japan ni fulfill nak an tua
Mila peng kada naga major tal in SSPC kulanthi PDF Deputy Commander Pakhat Amati in Anunnak Ala Magweram Chen Milha Peng A Ralkap Ithending in Moto He Akalmi SSPC Ralkap Polchu To Chungsham Tlai Puni Rakbo in Anka Na I Major Pakhatal in SSPC Ralkap Kulanthi Kong Mimbu Pengkong Battalion Patni in Tuambaway Tuni October Nikul A Anshim Milha Peng Malung Khwa I Aumi Kapasa Patni A Ralkap Ithending in Moto Patni He Akalmi SSPC Ralkap Thazang Sombuk Shongchu October ni hlei ruk chul swimia lam pathum na chiu tluk a khan Milha Peng Lapan Daga Khwa Leia to lam than I a ummi Siang in pong a tual chung shem tlai phu ni rakbo in an ka nga I zan lai swimia lam pali le minute panga tiang shong kap ni kar ka dau nak a fak dia thai si chuka dau na ka chun major pakhatal in SSPC ral ka plai ni an thi I minung kul la ruk shong ni hliam man torpin a SSPC ral kap ni ani chit ni moto pati zong kan sho kho chunhu a hliam ma tor mi chung in SSPC ral kapal riat an thi chapti in kan thai kapni kar ka dau nak lewa hin Mimbu Pengkom Battalion Patni in Deputy Commander Watlani hliam ma fak ngai in atuar I anaw le chu nu a apil tar na ama chu SSPC ral kap ni an tlai ding adu lo ruang a kuche bom in ama le ama anun na ala tia Mimbu Pengkom Battalion Patni in Tuambaway Tuni Chun Anchim Ngotochi Peng A SSPC ni Chunglei in Boman Thak I Tual Chungmi Pali Anunnak Aliam Mandalay Ramthan Ngotochi Peng Pecha Khwa A SSPC Ralkap ni Prashut Pathum in Boman Thak Ruang A Tual Chungmi Pali Anunnak Aliam I Minung Patni ni Hliamhan Tuar Kong Mandalay Thawngchimnak Shampi ni October Nikul A Anchim October ni Hlai Kwa Zinglei Thawngchimnak Paruk Tluk A SSPC Ralkap ni Ngotochi Peng Pecha Khwa A Arwang Umlo in Prashut in Boman Thaksa A Ucho 9 Kumsom Nga Panga Dokhintan Nu Kumsom Nga Panga Ukhim Mangwin Kumsom Nga Pasari Le Dokhintin Kumsom Kwa Pakhati in Tual Chungmi Pali Anunnak Aliam I Ma Juju Ko Kumsha Le Doshwe Wa Thun Kumsom Li Parukti in Tual Chungmi Pali ni Hliam Ma Fak Ngai in Antuar Tia Mandalay Thawngchimnak Shampi ni Chun Anchim KNLA Rumhak ni Leke Ko Khopi Shwedo Kong Sakhan SSPC ni Anlak Than Korean National Liberation Army KNLA ni Anhumhak mi Karan Ramkul Miyawadi Peng Leke Ko Khopi Thar Shwedo Kong Sakhan Chu SSPC Ralkap ni Thazang Tamngai in Anlu Hno Cha A Anlak Ho Than Kong Korean Thawngchimnak Shampi ni October Nikul A Anchim October Thathoka in Shwedo Kong Sakhan Chu SSPC Ralkap Le Korean Border Guard Force BGF ni Thazang Tamngai in Anlu Hno Cha A October ni Hlairia Zanlei Shunya Lam Pathum Tluka Khan Anla Kho Than Shwedo Kong Sakhan hi KNLA Le Tangti Phutna ni Aliam Chia Thongni Kulali Kumchunga Khan Ka Dau in Anraklak mi Asi I Kumkhat Chung Anhum Haknu A Atu Bantuk in SSPC Ralkap Le Korean Border Guard Force BGF ni Anlak Kho Than hi Asi Tia Korean Thawngchimnak Shampi ni Chun Anchim Hikong he Petlai in SSPC Ralkap Zong ni Korean National Liberation Army KNLA Le Tangti Phutna ni Anhum Hak mi Miyawadi Peng Leke Ko Khopi Thar Shwedo Kong Sakhan Chu Tlamtling Te in Kanlak Ho Than Sang Tia Thongan Than Ve Nilheria Chung A SSPC ni DNLA Humhak mi Muram A Chunglei Ka Dau Nak Boikul Leng Antua I Phungki Tal in Tual Chung mi Somni Leng Anthi Sham in Nolngai Nak Ala Tu SSPC Ralkap ni October ni khat in Nilheria Tianglong A
Chang ral kap dian ali ni an thum hak mi moram chung a chunglei ka do nak boy ko le boy re tiang an tua i phungki le hak chian ha dal in tual chung mi hlei kwa an nun nak aliam kong dian ali ni October ni kul a an than October ni khat in ni hlei re tiang a TNLA hum hak mi moram chung a SSPC ral kap ni chunglei ka do nak boy ko le boy re tiang an tua ruang a Khungki panhi ngaksia pariat papalai ni le nu pathai kwati in andi lak fon tual chung mi somdi khat annun nak aliam I ngaksia hlei khat pa hlei ruk le nu hlei seri ti in andi lak fon minung som li li ni hliam man tuar sun umnak in zale som thum riat siang in pathum phungki siang in pathum phungki siang in hol pasari le building pali song ajok tia TNLA ni anlak ter October ni hlairia zan streamer lam pariat le kulanga thuk song a TNLA ni anhum hak mi na sampeng ko he khwa a SSPC ral kap ni timsia mamte in pangzat ni som nga bom lung ni an thak I kumshang hak chia pakhatal in tol chungmi parshuk annun nak aliam chupin a phungki pahi dal in tual chung mi pasari ni hliam man duar I phungki siangin pahi dal in umnak in kulasari le motorcycle pali song ajok tia thai si chuban tok thiam in October ni hlai kwa zonga khan SSPC ral kap ni nan sam mantong le maingo pem chung a chunglei in boman thak I tual chung mi pahi ni hliam man duar tual chung mi ha chu SSPC ral kap varal in an him kho nak ha tang ral kap dian ale ni rawrin nak an pek na tia thai si lungmali post thazang akan pe I kan thong chim angai tu nan di lak chung a kane lom tuk shing shan thai Zinglei a thong pang thar he kane tong than ha lai